Бильярд көрген ты сиргер кеңник таргатыктара бу күнөргө үйе билүүгө бильярдка улустагы хагас чемпионаты тылынна бутугунан келер материалга. Республика кинигер билген бильярд спорты күскә сайдан турар кеме. Мантан салгытыгы сиргер бу спорт көрүнгөн өрө тутан сайынарар сыллаг. Республика бильярдын федерацияты бетин ихинен анал программалынан андай ду Россия он республика чемпионнары составта делегациянан үйе билүүгөр келен бильярды сүбүләчиләргә сеңгәрәчиләргә нан мастер-класстары ытан бидилән кый ихин улус хагас чемпионатын арыйда. Bu spor körüngünden bильярд хайрыгара тартып да жакай. Улусай хайдан кеңен тениен бу Юхаблю улугун курдук кем командах алтын кехектер күрәхтәре булган ирәлдер. Улус кинигер буйдар спорт көрүнгүнөн жарыктарга сөптак месте соогунан бильярды сеңгәрәчиләр Юхаблю нихилеген жалтадыгар онюларын андойду чемпиона Россия китүгүлдә кыйлага Александр Чепиков үйрө согор. Даже в администрации его поставили и разрешают еще здесь играть не только работникам администрации, а спортсменам, там, молодежь. Это очень приятно. Это всем бы так районам сделать, потому что, как правило, не везде есть помещения, подходящие под это. А администрации зачастую подходят. Түмүккө сакабыт сиргер эдер спорт көрүнгө сайдаргар кенчары чаттан сагалан үйөртерин адатын белейтен Федерация президенті Альберт Алексеев улусага багылыга Владимир Паскачиннын ога спортивный сколтун ихинен бильярдка тренер көрөн үлелетер тухунан кепсети ыттылар. Евгений Тойтонов, Алексей Старостин, Александр Дамов, Сакат Линета, Юхаблю.